Ikaze nanone mu kiganiro Tsapa Fashion Show mu gice cyacu cya Pro Tips tugiye kurebera hamwe uburyo wahanagura urukweto rwawe rugasa neza kurushaho ruramutse rusa nabi ndetse ukoresheje n'amazi rutacya nko kubyifuza. Nkuko mubibona murabona yuko uru rukweto rusa nabi kandi ukoresheje amazi rutacya. Ariko wakwibaza ubwo buryo twe tugiye gukoresha kugira ngo ruke kurushaho. Turakoresha Colgate, muraza kureba uburyo ubukoresha kugira ngo urukweto rwawe rubashe gusa neza. Iyo ugiye gukoresha Colgate rero ukenera uburoso. Uramutse ufite uburoso utagikoresha biba byiza ko ari bwo ukoresha kuko ari bwo butoya bwakora hahandi h'umweru ukeneye gukora honyine. Rero tangira usigaho Colgate kuri aho hantu hadasa neza. Iyo umaze gusigaho Colgate yawe ufata uburoso bwawe ukagenda ukoresha nk'uko tubikora ku menyo nk'ubusanzwe. Nkuko mubibona murareba yuko bikomeza kugenda bisa neza ugereranyije n'uko rwasaga mu kanya. Genda ukenera utuzi duke kugira ngo Colgate itaza kumira ku rukweto. Nkuko mubibona murabona ko hariho itandukaniro rinini nk'uko urukweto rwasaga nk'uko rumaze gusa ubu ngubu. Uramutse bakoresha amazi n'isabune ntirwabasha gusa nk'uko mubibona. Ntiyote yuzura. Iyo urangije rero uhanaguza akantu k'umweru kugira ngo ihanagure urufuro rwose muri kubona. Nkuko mubibona mubona yuko hagiye haba umweru nk'uko tubyifuza. Nizere yuko wabonye itandukaniro ry'urukweto rwawe dufite mu kanya ndetse n'urwo dufite ubu ngubu. Wowe mukobwa ndetse n'umuhungu uri mu rugo ufite urukweto rutajya rucya nk'uko ubyifuza ukoresheje amazi ndetse n'isabune, wabonye yuko Colgate ikora neza urukweto rwawe rugasa nk'uko ubyifuza. Rero nizere yuko Pro Tips uyu munsi mwigiyemo byinshi. Yari ngewe Joyce Munyana naho utaha.